पालिब सरकार से सेंटर द पालबा सिदा पालते हे औदगी डिक्टेटर के शासन हौरे अदुना कोई भारत की संविधान दरकार लाए अदुगा डेमोक्रेसी दरकार होइरे ना कोई कांग्रेस पार्टी ना नेशनल लेवल दसु अदुगा स्टेट लेवल दसु कोइना लाउजरिसी अदुना मोई माई पाओय हाइबसे हंदकता befitting lesson nama moi the government se tambi le moi do na voter da kai da paisa haithar ga paisa yen banata ba akoi handa MP ani inner ki outer ki sentum karim ta paisa na na token minimum agent will be the missing the kari da minimum khasiner ga let the people of Manipur, let the electorate, let the voters of Manipur decide how soon or how MP anis na moy parama Tambinaba hore na madu parama chani handaki 2027 sila diya ko ngai la rimneba Manipur praja sing se para Achouba parama han MP da parama chanu Tambinaba handaku para Achouba Tambinaba ke haina atunda tradi Manipur खंगीना लोन से फजदब ताब मनपुर से ओरा जो कोई हजिक हेना मनपुर से पुंचाई चाइब तारे मनपुर प्रजा अखोई लीडरसिंग खर चंपना अचौब थाजब अखोई पार्टी से हेन मपांगन कंखना मनपुर चाही अनी फादलकदोरेगा खंगोदेब issue warning ngarang su yung se angang nupi masa dai sabi ma yawe YouTube ta tagal base jiribam da mi mari manga na mai thare ya mai mu kai thare that ko su phat de si tong si adom yeng ga lei ne ba masi prime minister na home minister na Manipur ki CM sina shanti la ado hai roga Hanai government torambane Hanai government torambane Kongrai ni aga Hanai government toramba aran wa thagak senja thumja waro matik saba action loga publicly matu pero tawgadamne dandi bigadamne or no in order the waro or natragana mapandagi mitop cham ko waro or natragana poppy plantation aina yadaga tawba mayam singse Hanai government torambane na adum thadu gi yeng leiba ta ba se Hanai government si torambani akoi government si la ko si tore ha do makha ta na keno to go yaro ha do ama tang du lo hai ro ba hanagi na sahi tara phajar ka dore hanagi na adu chedagi ji sahi tara ma chakre na hanagi hayar ka ba sigumba government sigi akoi asa tai ta tong ngai leite aduna congress government head leite hobdi Manipur da san hanjin bang maroi kai se Manipur praja sing thaje